karabaye. Ayo mubona ni amakamyo yikorera ibitwaro by'ama 23 amanuka yihuta cyane yerekeje mu gace ka Kibira kegereye umujyi wa Uvira. Mama 23 intare za Sanambwe zizanye ibitwaro rutura bitwaro byinshi cyane no muri kano gace ka Kibira kabari inkore ziturutse mu mujyi wa Bukavu no ku butaka bwa Kongo. Ibirindo by'ama 23 bigiye kubaka no muri kano gace ka Kibira ni ibirindo bikomeye cyane nkuko byakomeje gutangazwa n'ingabo z'ama 23 ndetse nkuko mubibona izi ntwaro ziri kuza muri kano gace ni intwaro zose zizakenerwa mu gufata uyu mujyi wa Uvira nkuko mama 23 ikomeje kubyitegura umunsi ku wundi. Ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'ubundi zikomeje kugwa mu kano ndetse no guhamuka nyuma yuko i defense mama 23 igiye kubaka muri kano gace ka Kiriba. Biravugwa ko ngizagaragaramo ingabo z'ama 23 zirenga ibihumbi 3 byose ngo ni imiteguro idasanzwe yifatwa ry'uyu mujyi wa Uvira. Ese bikomeje kwifata bita muri kano gace mama 23 turaje tugaruke neza ku ikora byose byasikomeje kura no mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Shabunda tubabwira imirwano idasanzwe yongeye kumvikana mu gace kitwa Ngoba ndetse nakandi gace kitwa Kagogo. Tuno duce dukomeye cyane twongeye kumvikanamo imirwano ku butaka bwa Kongo kuri uyu munsi. Ingabo z'urundi zongeye kubitwa inshuro na mama 23 muri tuno duce twa Ngoba ndetse na Kagogo muri teritwari ya Shabunda. Mama 23 zinere za Sanambwe zikomeje kuzonga ubutegetsi bwa Kinshasa umunsi ku wundi. Ese byifashe bite? Makuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ameze ate? Byose ni mujye kutazitubere hamwe ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Walikare tugare ku mirwano idasanzwe ngiye kumvikana mu duce kwa Nyasi ndetse no mu gace ka Taweza. Iyi ni imisozi ya Taweza rero muri teritwari ya Walikare ndetse nayo yaje kumvikanamo imirwano idasanzwe. Kabila yongeye kurikoreza ku butaka bwa Kongo nyuma yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukate Joseph Kabila igihano cy'urupfu. Yagiye gushinga umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa aho yawushingiye mu gihugu cya Kenya. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi akomeje kwijundika igihugu cya Kenya ndetse agishinja gushigikira uyu muntu utavuga bumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa Joseph Kabila. Ese ibya Kongo ndetse n'igihugu cya Kenya byo bikomeje kugenda bite? Byose ni mugiye kutubera hamwe ku buryo burambuye. Nkuko mubyumva twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye cyane ni ku mutekano politike ndetse na diplomasi tubutse mwe mubanye natwe bwa mbere kuri base gato video mugakanda like subscribe ndetse mugakanda no kunzanya twibanira 5 kuri 5 muri aya makuru ku buryo burambuye. Tudatinze reka twinjire makuru yacu ku buryo burambuye duhere mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Agace kitwa Kiriba ngo kagiye kubakamo defense ikomeye cyane ingabo z'ama 23 ni nyuma yuko kuri uyu munsi hagaragaye amamodoka menshi cyane y'ama 23 amanuka aturuka mu mujyi wa Bukavu yerekeza muri kano gace ka Kiriba kari hafi mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Ni ibitwaro byinshi cyane bikomeje kurundwa muri kano gace ndetse n'abasirikare b'ama 23 aho habarurwa abasirikare barenga ibihumbi 2 ndetse bakomeje kwiyongera muri kano gace bose bitegura urugamba rutura rwo kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ese Uvira yabigiye gufatwa kuri uyu munota wa none nyuma yuko mama 23 ibikorwa by'imyiteguro ikomeje kwerekana muri kano gace byakomeje gutiza ubutegetsi bwa Kinshasa. Abakomanda b'ama 23 ndetse n'abasniper b'ama 23 bamaze kwirunda muri kano gace ka Kiriba ndetse Kinshasa ikomeze guhamuka. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abacanje barwana ku ruhande rwa Kinshasa bakomeje kugotagota kano gace bakomeje kurundwamo intwaro z'ama 23 aho nabo bakomeje kwirunga mu gace ka Runingo kari hafi y'aka gace ka Kiriba ngo barebe ko bahangana ndetse basubiza inyuma ibitero mama 23 ikomeje gutegura ku butaka bwa Kongo. Uvira ibyayo biraza kurangira bite dore ko mama 23 zariye karungu gahunda no gufata uyu mujyi wa Uvira ku bubi n'ubwiza nkuko byatangajwe n'umugabo kuri ingabo z'ama 23 General Sultan Makenga mu minsi yashize avuga ko gahunda ari gufata umujyi wa Uvira. Mama 23 ikomeje gutiza ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega. Ubu tuvugana ingabo z'ama 23 zongeye gukora udutene muri teritwari ya Shabunda. Nuduce tubiri tumwe teritwari ya Shabunda. Agace ka mbere kabiremo imirwano na gace bita Ngoba ndetse na kane gace kitwa Kagogo. Ahangana ni muri teritwari ya Shabunda aho mama 23 yagabye igitero rutura ikataka agace ka Ngoba karimo inyeshamba za FDL ndetse na Wazalendo. Umuriro watse muri kano gace ka Ngoba aho mama 23 yari yitwaje intwaro rutura ndetse n'abasirikare bafite umwitozo uhambaye cyane special forces za mama 23
zimanukiye muri kano gace ka Nkobo aho batatse bivuye inyuma FDL ndetse na Wazalendo. Ka gace ka Nkobo tuvugana ingabo za Wazalendo ndetse na FDL zamaze kuganga nyuma y'uko 23 uburyo ki abatatse batunguyemo byatumye nta numwe ubasha kuva muri kano gace nako ubukari kugaragaramo ingabo za 23. Nibyo muri kano gace ka Kagogo 23 yatatse bivuye inyuma ingabo z'abarundi zafite ibirindiro muri kano gace dore ko kagaragaramo ingabo z'abarundi nyinshi cyane nyuma y'uko bahafite ibirombe by'amabuye y'agaciro bahawe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi naho zawiye n'uruva gusenya nyuma y'uko 23 yabatatse ku buryo butunguranye cyane. Ingabo za 23 zikomeje kwataka mu bice bitandukanye ubutegetsi bwa Kinshasa, by'umwihariko bakomeje kwibasira ingabo z'abarundi zaje guhangana na 23 ku butaka bwa Kongo. Gufasha Kinshasa kurwanya 23 ngo ni igikorwa gihubi cyane ndetse nikosa rihambaye cyane ubutegetsi bwa General Neva bwakoze ku butaka bwa Kongo. Niyo mpamvu 23 ikomeje kubahisha uruhindo ku butaka bwa Kongo. Muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Walikale naho hongeye kumvikana imirwano idasanzwe, aho imirwano yabereye mu duce tubiri turenga muri teritwari, aho ya mbere yabereye muri teritwari ya Walikale mu gace ka Nyasi ndetse no mu misozi yaho bita Tawezi. Muri iyi misozi ya Tawezi aho inyeshyamba za FDL zifite ibirindo bihambaye cyane ndetse zihishe muri iyi misozi ya Tawezi 23 mu bikorwa bye by'ubutasi buhambaye cyane aje kubaga gitumba ndetse irabavumbura ibarasaho urufaya rw'amasasu muri ruraka muri kano gace. Ubu tuvugana abagera kuri 32 b'inyeshyamba za Wazalendo bakomerekeye muri imigo ndetse n'abagera kuri 17 baza kugwa muri iyi mirwano ndetse ababashije kurokoka iyi mirwano baje guhunga barirukanga dore ko 23 yari yabatatse yivuye inyuma. Nanone kandi imirwano yongeye kumvikana muri teritwari ya Walikale mu gace ka Nyasi. Wazalendo ndetse n'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zongeye guhangana na 23 muri kano gace ka Nyasi. N'urugamba toshi cyane rwahamuye abaturage no muri kano gace ndetse abaturage barahamuka ndetse babona ko ibikorwa by'imirwano ndetse n'intambara bikomeje kwiyongera muri kano gace bizatuma abaturage benshi cyane babigwamo ndetse bakaza kuba bahaburira ubuzima. N'imirwano idasanzwe aho 23 yatatse yivuye inyuma ibirindiro bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko nabe bamaze iminsi bayishotora mu bindo byayo no mu gace ka Walikale. 23 ikomeje kwibasira ubutegetsi bwa Kinshasa muri teritwari ya Walikale dore ko aribwo bwayishotoye ruyataka mu duce dutandukanye yafasha no muri teritwari ya Walikale ndetse ukwataka 23 biyenjejeho nikosa rikomeye cyane ubukoze, bityo nayo iyi kwatatse yataka yivuye inyuma ndetse igitero yataka kiza kugwamo mare munini cyane w'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi twongeye kubasuhuza tunabifuriza umugoroba mwiza kuri mwe mwamaze gukora subscribe hano ku Izuba TV Rwanda. Tugarutse nanone kandi kuri uyu mugoroba ngo turebere hamwe uko byifashe hirya no hino ku butaka bwa Kongo. N'amakuru akomeye cyane tuzanye kuri uyu mugoroba ngiye kugaragara intambara rutura ndetse n'ibitero simusiga byumvikanye ku butaka bwa Kongo muri Sud Kivu ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuri uyu mugoroba tugiye kubwira ku gitero simusiga cyagabwe n'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho indege zitagira pilote z'igisirikare cya Kongo ndetse n'iza ndege zo mu bwoko bwa Sukhoi zagabye ibitero ku bindo bya 23 ndetse no mu duce dutandukanye turimo abaturage benshi cyane ku butaka bwa Kongo. Ni imirwano yabereye mu duce dutandukanye harimo n'agace kitwa Rumbishi ndetse n'akandi gace ka Kadasomwa no ku butaka bwa Kongo. Kuri uyu mugoroba turaje tukubwire ese byagenze bite, Kinshasa yatewe n'ibiki ndetse FARDC yabitewe n'iki kwataka 23 nko byaje gutangazwa n'ingabo za 23 ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi muri amakuru tuza kubwira ko muri Kivu y'Amajyepfo igisirikare cya Kongo cyongeye kwibasira ibirombe by'amabuye y'agaciro byatangiza mining bicukurwamo zaba hano ku butaka bwa Kongo. Byagenze bite, bikomeje kwifata bite hano ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Turaza kunyarukira mu mujyi wa Uvira tukubwira ko inyeshyamba za FDL zongeye kuhagaragara aho ziri gushaka guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangaje ko bugiye guhigisha amahindi z'inyeshyamba za FDL yakavana ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana inyeshyamba za FDL zikomeje kugaragara mu mujyi wa Uvira
ari nyinshi cyane, ndetse na mama 23 yamaze gutangaza amagambo akomeye cyane nyuma y'izi ngabo zimaze kugera muri uyu mujyi wa Uvira. Ese biraza kugenda bite? Ese birakomeza kwifata gutanonga mu mujyi wa Uvira? Nanone kandi iby'umubano wa Tshisekedi ndetse na mugenzi we General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi, wongeye kugwamo agatotsi. Ibintu nyuma y'uko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi yashimiye ku mugaragaro ibihugu byamufashe kurwanya mama 23 ku butaka bwa Kongo, gusa niyavugamo igihugu cy'u Burundi. Byabaye mu nama mpuzamahanga ya Global Gateway Forum, aho perezida Felix Antoine Tshisekedi ibi byabereye mu gihugu cy'u Burundi, ubwo perezida Felix Antoine Tshisekedi yashimiraga byimazeyo ibihugu byamufashe kurwanya umutwe wa AFCM 23 ku butaka bwa Kongo, gusa yibagirwa kuvugamo igihugu cy'u Burundi byaje kurakaza mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi General Neva, ndetse benshi bakomeje kwibaza niba ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo ziraguma gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no ku butaka bwa Kongo. Nkuko mubyumva, twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye cyane ku mutekano, politike ndetse na diplomasi. Butsa kureba hasi gato video gakanda like, subscribe ndetse mugakana no kunzogera mu mwanya natwe bwa mbere twakomeza twibanira 5 kuri 5 muri aya makuru ku buryo burambuye. Tudatinze reka twinjire makuru yacu ku buryo burambuye dire ku gitero simusiga cyagabwe ku butaka bwa Kongo n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngiye kurasa bikomeye cyane ingabo za 23 bibaye nyuma y'amasaha make byumvikanye agahenge hagati y'ingabo za 23 ndetse n'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro byabereye i Doha mu gihugu cya Qatar. Uyu mutwe wa FCM 23 washinje ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurasa ku buryo bukomeye cyane ibirindiro byawo. Ni nyuma y'amasaha make impande zombi zemeranyije gushyiraho urwego rwo kugenzura agahenge muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Kongo. FCM 23 yemeje ko yagabweho ibitero biciye mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka, nk'uko yaje kubinyuza ku rukuta rwa kuri uyu munsi, avuga ko FCM 23 imenyesha abanyagihugu ndetse n'amahanga yose nk'uko bisanzwe bikorwa n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ryagabye ibitero by'indege bikomeye cyane mu bice bituwemo n'abantu benshi ndetse no ku bindiro by'ama 23 biherereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ibi bya nyuma y'amasaha make cyane hasinwe amasezerano y'agahinge yashiriweho imukono i Doha ku munsi w'ejo tariki ya 14 Ukwakira 2025 ku butaka bwa Kongo. Lawrence Kanyuka yavuze ko ibitero by'ingabo za leta byibasiye ibirindo bya FCM 23 biherereye mu duce twa Kadasomwa, Rumbishi ndetse na Kasake n'ahandi ku butaka bwa Kongo, agaragaza ko ubutegetsi bushoza intambara bwa Kinshasa bukomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage ndetse n'abasivile ndetse no kudobya gahunda zose z'ibiganiro bigamije kuzana amahoro ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Twihuse cyane kadukomereze amakuru yacu muri Kivu y'Amajyepfo, tukubwire ko FARDC yongeye kwibasiye ibirombe bya Tangizwa Mining bicukurwamo zahabu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibitero byagabwe n'indege n'undi z'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu munsi, ndetse bivuga ko ngo haguyemo umubare munini w'abasirikare ndetse n'abaturage bibarinda ibi birombe by'agaciro ndetse nabe basanzwe bakora muri birombe bicukura zahabu ku butaka bwa Kongo. Tshisekedi yakomeje kuri kuroza ndetse no kubangamira ubutegetsi ndetse n'abandi baturage ku butaka bwa Kongo mu nguni zose ku Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Reka dukomeze amakuru yacu muri Kivu y'Amajyepfo none kandi mu mujyi wa Uvira. Ibya FDL bikomeje kuba akasa mutwe nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangaje amagambo akomeye cyane buvuga ko bugiye guhigisha uruhindi nyeshyamba za FDL ngo nizitishikiriza MONUSCO ngo zongeye gucuruka neza ngo mu mujyi wa Uvira, aho zikomeje kwirunda muri side aho zishaka kwambuka zikerekeza ku butaka bw'igihugu cy'ubundi zigahungira nyuma y'uko guhigwa na Kinshasa ku buryo bukomeye cyane. None kandi akadukomeze tukubwira ko perezida w'igihugu cy'ubundi yongeye kubabazwa na mugenzi we bwana Felix Antoine Tshisekedi wamwihakanye imbere y'isi yose nyuma y'uko Tshisekedi mu Bubiligi yatangaje amagambo akomeye cyane ashimira ibihugu byamufashije kurwanya mama 23 yibagirwa kuvugamo igihugu cy'umuturanyi igihugu cy'u Burundi, ndetse byaje kubaza ku buryo bukomeye cyane General Neva, ndetse benshi bakomeje kwikanga ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo zigiye gusubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi, kuko byamaze kugaragara ko umusada batanga udahabwa agaciro n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mw'abantu mw'ibintu bikomeje kuba akasa mutwe ndetse n'umubano ukomeje kudubira hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi
Isi yose iratunguwe nyuma yuko isi yose imaze igihe hanze amaso imirwano ikomeje kumvikana muri Sud Kivu ku butaka bwa Kongo. M23 ikoze igitangaza igaba igitero gitunguranye cyane ndetse gitangaje abantu benshi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Abakomando ba M23 bongeye kwatsa umuriro muri parike ya Virunga muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi ni nyuma yuko bakiriye amakuru ko abarwanyi benshi bawazana ndetse na FDLR bafite gahunda yo kwataka M23 banyuze muri parike ya Virunga, aho be bamaze kuharunda abasirikare benshi cyane ndetse n'ibitwaro byinshi cyane. Gusa ngo gahunda bafite yo kwataka M23 ndetse bakanagera igoma rwagati izimijwe mu murutanga yo guhumbya na M23. Ubutasi bw'ingabo za M23 bukomeje gutungura Kinshasa ndetse bukomeje gukora mu nkokora ibikorwa byose bya gisirikare. Bwana Felix Antoine Tshisekedi akomeje gutegura ku butaka bwa Kongo. Butuvugana hano muri parike ya Virunga akomeje gutundwa imirambo y'nyeshamba za FDL ndetse na Wazalendo nyuma yuko M23 ibakozemo akazi gahambaye cyane no muri parike ya Virunga. Ese byagenze bite, byatangiye bite? Tukubwiye neza ko twamaze kumenya amakuru y'ibijyambere hano ngaha ku mirongo y'urugamba ku butaka bwa Kongo. Turaza kunyarukira hano ngaha muri Ruvunge tukubwire ko hongeye kumvikana imirwano idasanzwe aho Wazalendo na FDL zongeye kwahurira n'akaga. M23 ibahaye isomo rikomeye cyane ni nyuma yuko izi nyeshamba zize umugambi ukomeye cyane bakura icyo bise infiltration mu duce M23 yamaze gufata ku butaka bwa Kongo. Urugamba ko kanya rwese rutangizwa ku buryo bwihuse cyane ndetse abaturage bakomeje gutabaza ndetse bikanzemo ku buryo ki ubwicanyi bwabera no muri kano gace ka Ruvunge bwahamuye ku buryo bukomeye cyane. Turaje tukunyiremo neza uko urugamba rwagenze ndetse dukomeze tukugezaho updates zibikomeze kujya ku mirongo y'urugamba no ngaha mu gace ka Ruvunge. Wazalendo zongeye kubitwa na M23 nanone mu tundi duce aho bita Kahinga ndetse na Nyanjaza no ku butaka bwa Kongo. Ese no kuba iki M23 ndetse na Wazalendo bakomeje gucakirana mu duce twose dutandukanye ku butaka bwa Kongo muri aya masaha y'uyu mwanya? Turanyarukira muri teritwari ya Rucuru tukubwire ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje gushinja ingabo za M23 ubwicanyi budasanzwe bukomeje korerwa abaturage ndetse no ku birindiro bya FDLR byaje kwatakwa na M23. Dukomeze tukubwire uko bikomeje kwifata ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ese urugamba ruraherera he, birakomeza bigenda bite? Ese abakomeje kugwa ku rugamba biri kugenda bite? Byose ni mugiye kureta tukugezeho raporo ya risasi na majeri hano ku butaka bwa Kongo. Nkuko mubyumva twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye cyane ku mutekano, politiki ndetse na diplomasi. Tubibutsa mwe mubanye natwe bwa mbere kuri hasi gato video mugakanda like, subscribe ndetse mugakanda no kunze twibanira gatanu kuri gatanu muri aya makuru ku buryo burambuye. Tudatinze reka twinjiye muri updates z'amakuru yacu ku buryo burambuye. Duhere muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni nyuma yuko isi yose yari hanze amaso muri Kivu y'Amajyepfo yakomeje kumvikana ya nambari idasanzwe ikomeje guhuza ingabo za M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa n'abandi nyeshamba za FDL, igisirikare cya Kongo FARDC, abasirikare b'Abarundi ndetse n'ababacancuro b'Abanyaromani bayobowe na Eric Pence. Bitunguranye cyane ku buryo butari bwitezwe humvikanye igitero simusiga muri Kivu y'Amajyaruguru muri pariki ya Virunga. M23 mutasi bwayo buhambaye cyane yamaze kwakira amakuru ahambaye cyane ndetse anakomeye cyane y'ingenzi ku butaka bwa Kongo. Muri parike ya Virunga ngo hamaze iminsi hirunda abasirikare ndetse n'inyeshamba by'umwihariko inyeshamba za FDL ndetse na Wazalendo. N'umugambi ruturu ukomeye cyane Bwana Felix Antoine Tshisekedi yari gupanga mu ibanga rikomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Ese wakwibaza izi nyeshamba zifite umugambi ki hano ngaha muri parike ya Virunga? Abatasi b'imbere ba M23 wazanye amakuru ahambaye cyane bayazanira Bwana General Sultan Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23. N'amakuru yagira gati mu parike ya Virunga hamaze kugezwa ibitwaro byinshi cyane ndetse n'inyeshamba nyinshi cyane zifite umugambi ukomeye no kwataka M23 muri Kivu y'Amajyaruguru bivuye inyuma, ndetse ni igitero cyo giteguwe neza ngo cyari gusiga M23 yirukanwe Goma rwagati, dore ko beba biteguye neza ndetse bamaze igihe bategura iki gitero simusiga. Gusa M23 nayo niba iryamye, dore ko nubwo yari kurwana urugamba rukomeye cyane ngo muri Sud Kivu no muri Kivu y'Amajyaruguru ihora yiteguye urugamba isaha ku yindi. Abakomando ndetse n'aba special forces ba M23 bikuye bajya kugaba igitero simusiga muri parike ya Virunga kuri zinyeshamba za FDL ndetse na Wazalendo muri iki gitondo.
ni igitero gikomeye cyane cyumvikanyemo imbunda ziremereye ndetse n'izorohereye. amasasu ari menshi cyane, umuriro watanonga muri pariki ya Virunga, inyeshyamba za Wazalendo ndetse na FDLR ibyo bahuriye nabyo muri iri shyamba ntago mu dore ko M23 ibakubise itababarira ndetse bakubise ahababaza no ku butaka bwa Kongo. Tshisekedi n'abambari bakomeje kurayo kwereka nyuma yuko M23 ikomeje kubazonga mu nguni zose ku butaka bwa Kongo. Side Kivu iri kwakubita yivuye inyuma ikazamuka muri Kivu y'Amajyaruguru, naho bikaba bityo mu duce dutandukanye ku butaka bwa Kongo. Bikomeje kugaragara ko ingabo za M23 bizarangira zikuye bwana Felix Antoine Tshisekedi ku butegetsi ku butaka bwa Kongo. Kinshasa iri mu gahinda gakabije cyane nyuma yuko ibyo M23 ikomeje kubakorera byose byakomeje kubabera agahuma umunwa. Muri Ruvunge naho urugamba rwakomeje kuba imbere ngi hagati y'ingabo za M23 ndetse n'inyeshyamba za FDLR zifatanyije na Wazalendo. N'urugamba toshye cyane rwatangiye mu rukere rwo kuri uyu munsi, aho ingabo za M23 zakoze icyo bita ikosura ku ngabo za Wazalendo ndetse na FDLR. N'urugamba toshye cyane, aho izi Wazalendo ndetse na FDLR bo batangije urugamba ndetse n'ibikorwa by'ubushotoranyi kuri M23. Wazalendo na FDLR muri Ruvunge bashatse gukora icyo bise infiltration kuri M23 mu bice igenzura muri kano gace. Gusa n'urugamba tugeze rubahira dore ko M23 basanze ibitegurira kubita ivumbi ratumuka ndetse bihamura abaturage cyane, aho babonye ibyabereye hano muri kano gace ka Ruvunge bifata ku munwa ndetse baramuka ku buryo bukomeye cyane. Inyeshyamba za FDLR ndetse na Wazalendo bimaze kugaragara ko abagera kuri 68 bamaze kugwa muri iyi mirwano ku ruhande rwa Wazalendo ndetse na FDLR. Nyuma y'iyi ntambara yumvikanye muri Ruvunge, ingabo za M23 zongeye guha gasopu izi nyeshyamba zidahwema kugaba ibitero ku birindiro bya M23 ndetse no kuburira ubutegetsi bwa Kinshasa, bababwira ko ibikorwa by'intambara bari kwishiramo biraza kubagaruka ngo by'umwihariko byo kugaba ibitero ku birindiro M23 yubatse cyangwa se mu duce tugenzurwa n'ingabo za M23. M23 yatangaje ko itazigera yihananya ndetse izahana yivuye inyuma umuntu wese izagerageza kuyataka mu birindiro byayo cyangwa se kuvogera agace kagenzurwa n'ingabo za M23 ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi aho bita Kahinga ndetse na Nyangiza naho hongeye kumvikana imirwano hagati y'ingabo za M23 ndetse n'ihoro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa. Gusa ubu tuvuga nawe twamenye imibare yamaze kugwa ku mirongo y'urugamba n'unga muri tuno duce kwa Nyangezi ndetse na Kahinga. Gusa naho hongeye kumvikana imirwano udasanzwe no ku butaka bwa Kongo. Byose byakomeje guhangayikisha ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse no guhahamura abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukomereje muri teritwari ya Rucuru hongeye kumvikana inkuru idasanzwe, aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje gushinja ingabo za M23 ibikorwa by'ubwicanyi bikomeje gukorerwa abaturage no ku butaka bwa Kongo. Gusa M23 ikomeje kubihakanira kuri, ivuga ko Kinshasa ikomeje gukora ubwicanyi budasanzwe igakomeza kubirika kuri M23 kugira ngo bagerageze kubangisha abaturage no ku butaka bwa Kongo, kandi akaba ari igikorwa kitazigera kibahira habe na mbadore ko n'abaturage ku butaka bwa Kongo bamaze kwiyumvamo M23 Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwamaze gukora subscribe hano ku Izuba TV Rwanda. Tukatugarutse ngo tubagezeho amakuru aramutse muri rukerera by'umwihariko mu ntambara ikomeje gucecana ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo za M23. Muri aya makuru tujye kubwira ko ingabo za M23 zongeye kwigarura uduce dutandukanye mu teritwari ya Shabunda mu mitwano idasanzwe yakomeje kubacana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imirwano turaza kubwira ko yaje kugwamo umubare munini ku ngabo za Kongo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, tibagiwe n'abacancuro bose baje guhangana n'izi ngabo za M23 kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Uvira tubabwira ko bwaramutse ndetse tunyarukire muri teritwari ya Shabunda, Warungu ndetse no mu gace ka Kamituga kakomeje kumvikanaho ibikorwa by'imirwano hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'ihuriro rya AFC M23. Nyaboneka nimugiye kure tubibutsa kureba hasi gato video mugakanda like, subscribe ndetse mugakanda no kunzurizo zobagezaho amakuru yacu yihutirwa ndetse tukugezeho akantu ku kandi uko bikomeje kwifata ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo, dore ko update zuzindi tubagezaho muri iki gitondo arizo zikomeje kuvurwa ngo ku butaka bwa Kongo muri rukerera.
Tudatinze reka twinjire makuru yacu ku buryo burambuye duhere muri teritwari ya Uvira. Iki gitondo muri Uvira hazindutse imiborogo ikabije cyane nyuma y'uko ingabo za M23 zigabye igitero gitunguranye cyane ambushi rutura birindiro by'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe igihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwirunda hano nga mu mujyi wa Uvira bashyiraho ibirindiro bikomeye cyane ngo hangane n'ingabo za M23 ziteganya ndetse zatangaje kenshi cyane ko zigiye kugaba igitero simusiga ngo igitero kizasiga bigaruriye umujyi wa Uvira. Gusa bitunguranye cyane ingabo za M23 zibatatse zibataka runono ndetse zibatunguye muri rukerera aho zazanye ibikoresho rutura ndetse n'abasirikare ba M23 Special Forces bifite umwitozo uhambaye cyane bagaba ibitero simusiga ndetse n'intwaro zihambaye cyane barasa ku basirikare ba FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi mu birindiro byabo aho yabasinziye mu rukerera baza gushiduka bumva imvura y'amasasu ndetse n'ibisasu biremereye bibuturaho n'amabombe n'amakompora baturitswa mu birindiro byabo dore ko batatswe batunguwe ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana umubare munini w'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bamaze guhunga ibirindiro byabo nyuma ko batatswe na M23 ku buryo butunguranye cyane ndetse ubu tuvugana imibare yamaze gukomerekera hano ngembere ku rugamba nayo ikomeje kwiyongeraho ababarirwa kuri 78 ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gukomerekera muri iyi mirwano ndetse agera kuri 13 bakaba bamaze kugwa muri iyi mirwano ndetse n'iki gitero ruturo bagabweho n'ingabo za AFC M23. Naho tugarutse ku birindiro by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB abagera kuri 63 bamaze gukomerekera muri iyi mirwano ndetse n'abagera ku basirikare 28 nabo baza kugwa muri iyi mirwano ndetse n'iki gitero rutura bagabweho n'izi ngabo za AFC M23. Ubu tuvugana ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega bakomeje guhangayikishwa n'ibitero rutura bagabweho n'izi ngabo za M23 no ngaha muri uyu mujyi wa Uvira ndetse biberetse ko M23 vuba na bwangurira za kuba yafashe uyu mujyi wa Uvira ngo dore ko ibikorwa by'ubutasi ndetse n'uburyo bw'imirwanire bidasanzwe no ngaha muri uyu mujyi wa Uvira kuko ngo igitero bagabye muri rukera cyo ni rutura ndetse cyahabije ku buryo bukomeye cyane impande zombi ndetse ubutegetsi bwa Neva ndetse n'ubutegetsi bwa Bwana Felix Antoine Tshisekedi. Tudatinze reka dukomereze amakuru yacu muri teritwari ya Shabunda tugaruke kuri rwa rugamba rutura ndetse rwa rugamba kirimbuzi rukomeje kumvikana hagati y'ihuriro rya AFC M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rwa Kinshasa higanjemo abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zivuga ko arizo nyinshi cyane zikomeje kugaragara ku ruhande rwa Kinshasa nonga muri teritwari ya Shabunda. Inyeshyamba za FDL ndetse n'ababacancuro bamwe bayobowe na Eric Prince hano ngaha ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana nyuma y'uko abasirikare ba General Neva bamaze kwirunda muri kano gace ka Shabunda bivuga ko kagaragaramo ibirombe byinshi cyane ndetse harimo amabuye y'agaciro menshi cyane ndetse baje gucungiranwa ku butaka bwa Kongo. Bakomeje gutitizwa ndetse no guhangayikishwa ku buryo bukomeye cyane nuko M23 bivugwa ko yamaze kwinjira mu teritwari ya Shabunda nyuma ko ivuye mu teritwari ya Mwenga mwibanga rikomeye cyane mu gitero rutura bakabye binjira kuri teritwari ya Shabunda. Nyuma yuko hongeye ndetse hagabwe kenshi cyane ndetse hakomeza kumvikana ibitero rutura ndetse amagambo avuga ko M23 yapanze urugendo toshi cyane rwo kwinjira mu teritwari ya Shabunda ikabohoza utuduce dukomeye cyane ndetse ikaza kwigarurira by'umwihariko ndetse yivuye inyuma ibirombe by'amabuye y'agaciro ikomeje kugaragara no mu teritwari ya Shabunda birinzwe cyane n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Abagabo ba General Neva byeruye ndetse ku mugaragaro byarangiyemo 23 yatangaje ko yamaze kwinjira mu mujyi ndetse no muri teritwari ya Shabunda. Bivuga ko mu minsi mike aka gace karaba kamaze kubatombe ndetse utu duce tukomeje kurindwa ku buryo bukomeye cyane yaza kuba yatwigaruriye nyuma y'uko ngo yamaze kuhageza abasirikare bakomeye cyane bayi bafite umwitozo uhambaye cyane Special Forces za AFC M23 ndetse n'ibitwaro byayo rutura higanjemo ibyagiye yaka ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC.
mu bitero bidasanzwe ndetse no mu duce dutandukanye yagiye yirukana ndetse yaje kwigarura hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyaboneka munyemerera amakuru yacu tuyakomereze muri teritwari ya Masisi. Imasisi ibintu byongeye gusubira rudobi nyuma y'uko mama 23 yongeye gukora agatendo ikagaba igitero simusiga kaza gushimuta ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yaje kubagwa gitumo nyuma y'uko bibakambitse hafi y'ibintu bya mama 23 mu mugambi rutura uhambaye cyane bafite yo kugaba igitero simusiga ku bintu bya mama 23 dore ko bisa naho ari byo bicungera uyu mujyi ndetse teritwari ya Masisi. Gusa mama 23 agatende bakoreye kabagaho gitumo ndetse igahita ishimuta ivuye inyuma abasirikare barenga 65 bagambitse hano ngaha muri bibirindiro hafi y'ibindiro bya mama 23 je gutungura ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubu tuvugana amakuru akomeje kutugeraho nuko nta musirikare n'umwe wa FARDC waje gukomeretswa cyangwa se kwicwa na AFC M23 muri ambushi bitumwa mu teritwari ya Masisi. Gusa bose bafashwe amatekwa ndetse bakomeje kubazwa ndetse no guhatwa ibibazo byinshi cyane ndetse bakomeje kubazwa imipango Kinshasa yari ifite muri teritwari ya Masisi ndetse n'ibikorwa byose iteganya ku ruhande rwa mama 23. Nanone kandi Karabaye iyo mubona ni drone y'ubutasi y'igisirikare cy'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yamaze guhanurwa n'ingabo z'ama 23 mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana nyuma yo kwingabo z'ama 23 zinjiye mu mujyi wa Uvira ku mugaragaro bigatitiza ndetse bigahangayikisha ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko igisirikare cy'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Kinshasa yabonye na wundi buryo bwo kurwanya mama 23 usibye kuyitata bivuye inyuma bakamenyaho iherereye neza mu mujyi wa Uvira. Bifashishije drone yabo y'intambara ihicara mu bice mama 23 yamaze gukambika hano nga mu mujyi wa Uvira. Gusa ibyo bibishe kuranyana nabi nyuma yuko ingabo za mama 23 zihanuye zibyivuye inyuma ndetse zigakomeza gukurikiranaho iyi drone hagurukiye ndetse zifashe umwanzuro uhambaye cyane ugiye kuhagama ku buryo bukomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa. mama 23 ifashwe mugambi ndetse Kinshasa irabivuga iki ndetse irabitekerezaho iki nyuma y'uko drone yawe yamaze guhanurwa ndetse ikaba yageze ku butaka nk'uko mama 23 imaze kubitangaza muri uyu mwanya. Ese bikomeje kugenda bite byose ni mujye kweta tukugezeho 5 kuri 5 bikomeje kubera ku kibuga cy'irwano mu mujyi wa Uvira. Hagati aho ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB ku butaka bwa Kongo bakomeje guhamurwa ndetse no kubangamirwa n'ama 23 nyuma ya operation y'utrazonye korwa n'ingabo z'ama 23 ku birindo by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB bakambitse ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana hongeye kumvikana igitero rutura cyagabwe ku birindo by'ingabo z'ama 23 n'ingabo z'Abarundi gusanikije kubahira. Ubu tuvugana abasirikare bagera kuri 17 b'ingabo z'u Burundi bamaze kugwa muri iki gitero. Kisekedi ndetse na Neva ibyo bishemo byo kurwanya mama 23 bikomeje kubakoraho ndetse bakomeje kubihomberamo ku buryo bukomeye cyane. Tuzeguke neza kuri iki gitero cyaguyemo ingabo z'igihugu cy'ubundi ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi tuza kunyakira muri teritwari ya Shabunda Warungu ndetse cyane kiri muri Kivu y'Amajyaruguru tubwira ko wari kare bikomeje kwifata ku gihugu cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Nkuko mu byumva twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye cyane ni ku mutekano politike ndetse na diplomasi tubitsa kureba hasi gato afite mu mwanya natwe bwa mbere mugakanda like subscribe ndetse mugakanda no kunzojya kujya mubona amakuru agezweho ndetse mubonere updates ku gihe ku butaka bwa Kongo. Tudatinze reka twinje makuru yacu ku buryo burambuye duhere mu mujyi wa Uvira. Kuri uyu munsi hongeye kumvikana imirwano idasanzwe ndetse igitero rutura kuri drone z'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira. Nyuma yuko Kinshasa yahangakishwe na mama 23 yinjira ku butaka bw'uyu mujyi wa Uvira ku mugaragaro, General Sultan Makenga mwenyewe yakifatiyemo yaje kuyobora urugamba mu mujyi wa Uvira. Kinshasa kumva ko Makenga yamaze gukandagira ku butaka bwa Uvira byabatitije ndetse buhangayikisha ku buryo bukomeye cyane ubutegetsi ndetse by'umwihariko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kinshasa igerageza kwataka ndetse gusubiza inyuma mama 23 yabanje gushaka amakuru y'ingabo za mama 23 zaba ziherereye by'umwihariko muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo bagabe igitero baziho umwanzi wabo aherereye neza. Gusa n'igitero kije kibahira ndetse no gushaka amakuru byabagoye ku buryo bukomeye cyane.
Kinshasa nyuma yuko bafashe umwanzuro wo kwifashisha drone zabo z'ubutasi zikinjira mu kirere cy'umujyi wa Uvira, by'umwihariko zikajagajaga uducema 23 bakeka yaba yamaze gukambikamo hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ingabo z'ama 23 zihora zicanye ijisho ndetse nizimenyerwa icyitwa drone kugira mu kirere. Ingabo z'ama 23 ziherereyemo ni ikosa rikomeye cyane Kinshasa yakoze kuri uyu munsi. Abasnipers bama 23 ku itegeko bahawe na Jeunesse Utani Makinga byihuse cyane bahanuye drone y'ubutasi y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwagerageza kwinjira mu kirere. Ingabo z'ama 23 zerereye hano ngaha mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana ubutegetsi bwa Kinshasa, by'umwihariko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi yongeye guhamurwa n'ibikorwa ma 23 ndetse nuko ikomeje kubazunga yivuye nyuma yo guhanwa na drone zabo zinambara ndetse na drone zabo z'ubutasi. Biragaragara ko ma 23 vuba na bwango iraba yamaze gufata uyu mujyi wa Uvira kawongera ku tundi duce yamaze kwigara ku butaka bwa Kongo. Tukiraho nga kuri intambara y'umujyi wa Uvira, ingabo z'igihugu cy'Urundi zikomeje kubitirwa ku buryo bukomeye cyane ku butaka bwa Kongo. General Neva biravuga ko agakino yishoyemo ko kuza kurwanya ma 23 ndetse no kwishira mu ntambara ku butaka bwa Kongo, ariko sari rikomeye ndetse akomeje guhuriramo n'akaga ndetse no kubigwamo no guhuramo n'igihombo gikomeye cyane. Abasirikare b'Abarundi bakomeje kuba ku kibuga cy'imirwano nga ku butaka bwa Kongo. Butuvugana mu nyirezo y'uyu mujyi wa Uvira, abandi basoza bagiye kuri 27 b'igisirikare cy'Urundi FDNB bongeye kubitwa n'ingabo z'ama 23. N'ubushotoranyi bukabije cyane bwakozwe n'ingabo za General Neva aho zagejeje kwataka ku rindo by'ama 23 hafi mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, gusa baje gukubitwa bikomeye cyane n'ingabo z'ama 23, aho ubu tuvugana bajya kuri 27 b'abadede bamaze kugwa hano ku kibuga cy'imirwano ndetse n'abagera kuri 32 baza gukomerekerwa muri iyi mirwano ndetse abandi basigaye bakijwe n'amaguru barirukanka kuko ma 23 ikomeje kubakoramo akazi no ku butaka bwa Kongo.